Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jecha hordoftoonni qancaa hundi keessanuu baga jiraattan jecha arraan tana gaafii ajaa'ibaa takkatan sheenarawar gaafatamte Maamadoon gaafate qabadhee isin dhiyaadhee jira qotta waliin haa dhageeffannu. Wali qaadimaadheeti qaadimaallee miti wal fuuna jenneetuma waliin dubbanne wal fuunaa waliin jettan hayyee wal fuuna waliin jenne tole jedheeni eegas immoo kiyyaa wayii dhufeeti kabiraa janajjaneetumaani tiyyaan garas dhayatte kabiraa kaafaan qacooloo qabuusi harkaa fuudheessa oma waliin dubbanne ansilaa waliin dubbanne isin tiyyuma jedheetumaan ani odumaa fira tattaa'uu kabiraa dhufee janajjannaani lakki adhamma yaada kiyya qayyaradhe jetteetumaan sababaa wayii natti kakkaaf bar haya duuba ammaani mee itti kalaa isilaalaa wal jedheetumaan akkanumatti walumatti zaatutti jirra haga silaa ummattuun buune akkasumatti jirra min albaata isin dhaggeeffataa jirti onlaayin illee yoo dhageetti jedheetumaan haya ajaa'iba wallahi duraan dursee isiinillee nayyee sumaan heerumaa siin jette atilleen sumaan fuudhaa jetteen akkasiimi waluma fuunaa baqqaanis simattiin heerumaa anis siman fuudhaa jedheeni atilleen tiyyeetteetuma firraa dalagaadhaan biizii taatee kaboodaa kun dhufeetti koo telefoonaan afarse akkasiimi telefoona kanaatu waa balleesse islaa namni lafa ati ni rafte adaaninchitu ta'ee yoon argu onlaayin himaa ati ni rafte beeyta hayyee akkasitti fuudhee kuteen anillee irraafne maal namni yoo wal abdate silaa waan kiyya yoo jedhe oguruu na jalaan dhaqu waan jedhuuf anis sinuma calliseetumaan eegaa ture amma ammoo lakki ka jedhu garaagara naa itti dawwalan na fakkaate kanuma keessa deddeebi'uuf taatu arga atillee waan rafne dhugaadha immoo numa kutte isin fuudhee namtichi si kuteen in kunnellee inuma jirti min albaata mee isin dhaggeeffatti yeroo hedduu ammallee yoo isinuma dhaggeeffattee fatawaa keessan kanarraa min albaata qalbiin isii deebite jedheetumaan ayyee wallahi dubbii jabdu har'a dubbii jabdu nutti hirkifte alaa kulli haal beeyta waan takka beeket fayyaan qabdu mataana dhukkubsite fayyaan qabdu amma ani fayyaama qaba ani mataana dhukkubsite kaa ani silaa isin tiyyuma jedheen bira kaa isin immoo ada jalaan kaa waan biraatitti jiru warraanuu haasa'eeyyuu warraanuu duruu haasoyteet warri illee sii kennan naan jee warra waliin haasofne warri sii kennan naan jee bakkaan amma ayyee kaa gara deemtu hin jiru jedheetumaan eegaa isin immoo sababa wayii fidde jette ma wayiitiin jijjiiratu feete natti fakkaata amma gana angas mara way jijjiirte way jijjiiruu agarteeti numa shakkite malee ka irumaani garana namni yoo godhate ka yoo istiqaamaan qabaatiin ka garasuma jijjiira gaafa tokko jijjiiruun isi waan hin oolle jedheetumaani duraan dursee rabbi alaafisu wallahi waan ajaa'ibaati rabbi alaafisu isiillee yoo nu dhageeyse waan takka beekuu qabdan atillee waan gartee dhuga mataan si dhukkubuu mala mataan si dhukkubinii waan gootu aslan laal waan takkalleenu waan qooda rabbii maleen taatu immoo ati dhugaadhaa waliigaltan haya siin fuudha jetteen warrallee dubbiste ati mee waan siin jiru jette tana isiitu fuudhe moo siitu fuudhe jette isiitu fuudhe dhagaa jirti amma jette sirritti ka fuudhu isii ani jette namaanuman dhageenii eega waliin dubbanne silaa waliin dubbanne dhumattuudha waan fedhees ta'u khalaas waliin dubbanne jedheeniitumaan itti belaki maashaallah isuma malee anaa miti fayyaade amma gaalaa lamma jette malee wanni exactly argame wayi jirti hin jirtu in jirti jette sanirraani bar achillee kuttee lakki dhiisee sin jettu baqa garanuma awwalte bakka hayyee waan gootu inshallah isiillee yoo nu dhageeyse waan jennuun eegamma beeytaatilleen ati maantana